Pamin pananay kom sa jani.คุณแบงค์นี่แบงค์ปินคุณแบงค์นี่Ham papa chen mi te to ki khol khom liai le ma no pachin no pe ham papa chen mi te to ki khol khom liai le ma no pachin no pe mi kem pe mai dai na mu no si e pa pasian ki pa chen sia te papa chen mi te to ki khol khom liai le ma no pachin no pe ai na thong lung nam sa na thong lung nam sa lung ki tua kin hong bông sa ilung sim sa kain tol pai pati hong kum pak yang longal ke ka usong nang munom ke ka usong nang munom ke luam tua ing ke pasyan in kwan pi je am pa pasyan ite sa sia aham pa pasyan ite pati kol kol yai le ma no pachin no pe ham pa pasyan ite pati kol kol yai le ma no pachin no pe mi kem pe mai tai na mu no si e pa pasyan agi pasyan sia te am pa pasyan ite pati kol kol yai le ma no pachin no pe mun khat pe am taleng ni le thum pe taleng ni le thum pe hi taleng pasyan khasyang thawin hong om pi be tua sang holy manom zok pa ai pe tang mo koi ya ibu pasyan ta te ki kol na ma no mate ma no mate ah papa se mi te to ki kol ko ti ai le ma no pachin no me am papa se mi te to ki kol ko ti ai le ma no pachin no me mi kem pe wa dai na mu lom si e pa pasyan aki pasya te papa se mi te to ki kol ko ti ai le ma no pachin pa lai ki mo chiang in tau parang samtak chiang in Para ikimutangin tau parang sakit siang ken kung pitonin may dingi tau kong ki maite to ki maite to inna ki wadi tak siang no tak takit te mate amen te mate mahal papa siya mi te to ki kong kong yai le ma no pachin no te ham papa siya mi te to ki kong kong yai le ma no pachin no te mi kem pe mai dai na mu nam si e pa pasya aki pasya siya te papa siya mi te to ki kong kong yai le ma no pachin no te喂ทั้งอ่ะเป็นยังไงมีปีเด็กกูเห็นจังเอ็กเซียนเปียจีเป็นหม้ออักไซเหรอเว้ยมีแคมเปญไม่เต้นมูนอกเสียจีจังไอ้เป็นมีแคมเปญไม่เต้นเชียนเฮ้ยเป็นเหล่าพี่ลำไปเรื่องมูนอกเป็นเลยเชียนขัดเบียปันนับปันสักอีกเดียวมีแคมเปญไม่เต้นสิจะกินวิสันที่หน้าไปให้ไต่ซีเชียดิ้งอาเมนเป็นปีน่าสักอบลายเนี่ยขัดเวลาหนุ่ยไม้ตะกินหม้อตัวปลาปัดก่อนนี่Aham papa se mi te aki kol kong yai le ma no pachin no me ham papa se mi te aki kol kong yai le ma no kunye mi kem pe mai pai na mu lop si e pa pasyan aki pasyan sia te papa se mi te aki kol kong yai le ma no pachin ai ta long lam sa ai ta long lung nam sa lung
Amen. Ano ang yang kuhay? Tau pa min pat na. Nu imay say na tau pa min pat siyang no mamahi. Amen. Apa ni na tau Jesu kena imanin sila tau pa min pat na de khom lai ni. kana imanin achikim ni biak pasen tupang piahen to Jesu nei pe le hang na khem pe kiching hi amen Jesu ina sepla bang ma nei lohi to Jesu nei pe lang muang pe lang ilung nuam ding hi nisimin ilung nuam den ding hi bang bang piang jan nisima ilung nuam ding hi amen to Jesu anei mi te ito pain mok koi lo ding hi to pan na khem pe sep hi amen to pan sem te hi chila to pan min
Không quay tô đâm na bên đình chỉ tô quay amen Kana o te sung lam na nung suwa saki Pagod din sa planay na isang kamo
teo ito pan sebla bola bang ma nei lo hi tôi mẹ ito pa umin mo he pe ulang ito pan na ke pe ung sem ding hi amen hunam na nei ni ina happy na to ong chingkem kong biak to pa nang men jing hun sun hun te nang gwa zo pi a to pa tu ni tak in khang no hun ki pan thei ding in to pa chidam luram na nong pia a nong pi manen na ma tunga lungnam na kong ko hi hun sunga ke sading la he tala ke gen ding thu te to pa nang ma in ngom pi in la nang makhasyang thom pi na to ka hon te gwa zo in ka chia utak chia na jong to pa khasyang tho to ki dim nyat aja theding mi mal kim to pan kha siang tho nom pi suk ring tin jesu christmas swangin ong ngen ing sang na banglen kong biak pa o amen Happy away. I worship teng no misaya. No mi mate ong makais ahi sia mon pi le alom te tunga jong lungdam mama hang. Tuna ihunte akipan to hini na akipat mana lai seng to simna khadong nei masaning mo. Late dong za le som li le nga tang som le tang giat le som le kwa ma. Ama asam mi khem pe kya nga to pa nai oma lung sim tak pi to asam mi khem pe kya nga ama nai om hi ama aza takte de na kiching in tung sak a ama ote ki ko na zong za in ama ote ahon khia hi ilai siang tho sim na tung ton in ibia posen itan kim chat phang peta hen tuna ewai te kam cham na mo hun hi sak ni na uma kai sak di na lia sian nu khai pi na mo ong ma kai sak ding na thu khang no te am nang nei sak ding na sia chin ngai asa zon he ni khang no te black painting ni e wai ngim na thu pu junior kam jam senior kam jam e wai tu kham Tangan nane ni mah, wana sang belum kong biagu tau pa pasian no, nong happy nati kicingin tu na ewai te song tau pa kipan kik hinau nam pa te nong asang masana lung dam thu kong kong hi tau pa tu ni na kong pai piu mo na kelana kem po te mo mai sang na teng pien tu ni tau pa na maya hong ting ai hi khang nau te tau pa na mana thei kini amau kitang sam na babang thuang piak sakin chidam lu ram na teng pian la khalam thana teng ni sakin topa por pian na athupi mama hima bangin topa anun ta na tewa topa nangbang za tak nama thwa nuam sa topa nangma di na bang nung ta khang nu teng sok sang nye ta in samna bona Malaysia ngam sung omai man topa seno sabat of the nga na lo tampi omong hi topa namana sabat of the teng pian la topa na sepsil bona to zong ma pai do pai na teng mo sak la sumnu sumba alam zo le hi por pi alam sang hi por pi na hu na ape zo hi por pi na patom na ape zo khang do te le nu le pa muang le namana semoi te nong ki sak nang tein hi ru khem pe mo nang sonang ne lo topa sim suang en topa pasian no amen ewai kam cham ma kai sak ong le ong ap sak te tunga lungdam mama hi tu na abani na kam nga gen na mo aneu alian akip hes again zo zo to hun a hong hi ni re
Jeremiah chapter 29 verse 12. Pray to me and I will listen to you. Jeremiah chapter 29 verse 12. Pray to me, I will listen to you. Pray to me and I will listen to you. Jeremiah chapter 29 verse 12. Pray to me and I will listen to you. Jeremiah chapter 29 verse 12. Matthew chapter 29 verse 37 to 39. Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and greatest commandment, and the second is like it, love your neighbor as yourself. Genesis chapter 2 verse 3. God bless the seventh day and make it holy. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Romans chapter 6 verse 32. Genesis chapter 1 verse 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God made the heaven and the earth. Colossians chapter 1 verse 1. Nào hôm anh em cả này sa kể tốt bà hỏi nó cầm cô là mỹ tay của mà bé mỹ tay liền ta kinh kèm hệ. Finally, God is strong and His mighty power. Finally, God is strong and His mighty power. Ephesians chapter 6 verse 10. Là tên nằm bắt giả là thôn tăng khát tốt bà các phát đi ngà cả lô xin khen bạc tòa mà mình xem thâu các phát đi hi. Jesus said, follow me, Matthew chapter 9 verse 9. Đâu bà em mới đi đã hoa mi kilo để asusia hi bảo na ayan sợ anh áo sợ này đã quá. Tapen apa lum takถ้าใครนุกđã chẳng hề hoặc đã lên xong nào kia để kia mà để tôi khi có cái và nó em xong mình khai. In the beginning, God created the heaven and the earth. Genesis chapter 1 verse 1. Genesis chapter 1 verse 26. God said, let us make mankind in our image. Worship the Lord with gladness. Psalm number 100 verse 2. For God so loved the world that He gave His one and only Son, that whoever believes in Him shall not perish but have eternal life. John chapter 3 verse 16. God saw all that He had made and it was very good. Genesis chapter 1 verse 31. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey all that I commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age.
Matthew chapter 28, verse 19 and 20. Be merciful as your Father also is merciful. Luke chapter 6, verse 36. God is on my side, I will not fear. Psalm 118, verse 6. Acts chapter 5, verse 29. We must obey God rather than man. Lo pa vula pak pul hi a hi hangin ipasian thu kho ton tung hi Isaiah alian somli aneu get. Isaiah 40 verse 8, the grass withers, the flower fades, but the word of our God stands forever. Tô bà huệ hì lung sam huynh mi ta hua ama ben mi tik ta in tam hi na hu mayan khat ana khat na klasi Tô bà phạt ồn tô bà tung lung đam cồn và hang hiam chỉ là ama hội ama ít na kịp toàn tung hi lá tế nam bắt ra lê gục tăng khát na. Again, Jesus say, do you love me? Take care of my sheep. John chapter 21, verse 16. Khang nấu té o na lung chimut ha chin đồi mang pa dâu khin nay manun lại ông gel ka hi igen khiat tau pa kamal hitan chiata din tau pan thu phang piak chak tai là khadong chan ka chia ka cá lung mana khadom lao kinh ka ta o chin ông tha pia o nem khát ka cha lao nhà lâm pi công hân trà lùng khăm na khoam pi ti lâm en na công pi công xuak sak ding lao pel ma ken ka cha o vang lên khem pel công pia dâu cây na hong ụp lệ cây ma bol sáng liên dâu na bol thấy đi ngô hi cả cầm mal tê nung kiệt lô na qua lệ na lâm pi qua cho na tơ cái tên đi thà ha chín la ha nghìn ông chi lao kinh la lùng kia kinh nama ja wal do nain ông aki telin la lao kayin lao pel ma kan kata o vang lên na khem pel kong pia dâu cây na hong ụp lệ cây ma bol sáng liên dâu na bol thấy đi ngô hi cả cầm mal tê nung kiệt lô khá xiang thâu vin ông sò đầu pa mình thắn na đi na khu tê tung băng lên na con quay na mục tê ông lo nghìn cả thủ lê cả cầm mal tê con quay sắc kín dâu hi lao cái gì lao pel ma kan kata o vang lên khem pel công pia dâu cây na ụp lệ cây ma bol sáng liên dâu na bol thấy đi ngô hi cả cầm mal tê nung kiệt lô đầu quan thu phang piak sắc ta. Amen.
cầm nga ông gen atano khat jet to pa in mai lama again zo sem ring to pang piak sakhen la ya ipi taw mo ama tunga zo lungdam ma hang mai lama to pan chiram na khan saw na le ama aphat zo sem ring to pang piak sakta hen tuna aban zomina la dong ni aki zomin samni na ama saung sading pen sia tungpu hiding ina aban ong zop sak ding ina malori nuam boi ma ama teng hiding ina ama man kichang Bible story ya Timote ma ama nakigin sa kholle to teng ama te aki zoma sam hini Giêsu hồng nghị lùa anh chị mà sẽ cái khai là tôi bắt chân panang lên Giêsu ken hồng nghị lùa anh mi tên cây hồng pam bài giống nang cây nong pom den hi nát thu mang lâu in công tai san hang nung he in nong del ki ki ina o nem to na ta ke hong samin tu panong pia hi ngala sa khom ni ma hon le ni te pian ki dang in lei tung na te ki sia in van le le among thang zong bay hun nei lo mong nei lo in akip ton tung sina pan hong swak ta sa to pa o nang kay nong in na hi Giêsu o ke nong i loa i mi tên cây hồng pam bài giống nang cây nong pom den hi na thu mang lâu in công tai san hang nung he in nong del ki ki ina o nem to na ta cây hồng samin tu panong pia hi kasak ding la ka oi ding la lei tung tu le la tampi sak ding ka nei zo sak chim te lo oi sim te lo su chim te lo ka nang sung ka sak ding la to pa o cây nong in na hi Giêsu o ken nong in loa i mi tên cây hồng pa
nông bom đen hi na thu mang lâu in công tai san hang nung hey in nông del ki khi ina on em to na ta cây hồng sam min tu parong tia hi Giêsu again nong ilwa i mi tên cây hồng pam pai zong nang cây nong bom đen hi na thu mang lâu in công tai san hang nung hey in nong del ki khi ina on em to na ta cây hồng sam min tu panong pia hi damay lang mo tu pan tu pangprosektahan Happy Airway ตอมจิกขัดเมเนตในห้องลุงดำกบนาจีกะชีองนานอะโตมังเงินยาวนิ่งเมเนตเดียวอะขันนาเปอร์เซ็นต์ตรงอ่ะจิรำนาแตงเปียหิมันเห็นลุงดำมาหิเปอร์เซ็นต์ตัวลุงดำมิงตัวเจ้าอ่ะอันนี้นะปอลพิมีแต่เสียแต่ทรงอินปอลพิมีแต่ทรงอินอาเรียนเป็นปันอันเอวเป็นดงอ่ะทุ่งเงินนาโตนุ่งพอกุนักพิทักษ์อินลุงดำมิงตัวเจ้ากะลอมกะกวลเต้นทรงทุ่งเงินนาโตองพอกอินทุ่งเงินสักไอมันกะลอมกะกวลเต้ตรงอ่ะทรงนักพิทักษ์ลุงดำมิงอินอัมกันูกะปากะสังอัมเต้ทรงอินเสียเต้ทรงปอลพิมีเต้ทรงโมตรงอ่ะทรงอ่ะเป็นปีตรงอ่ะลุงดำมิงสมโตฮีทรงอินสมเลไปโตองหูแค่เปียกตรงอ่ะทรงนักพิทักษ์อินลุงดำมิงอิเบียกปัสเซียนินนับปีตรงวัวนักกิตังสับุทุพาเต้เบียกปัสเซียนเป็นสุขตาเห็นนังกุ้งหมวงฮีจีโตปัสเซียนมินพัดนางในนิ่งBein kimbang sing kanuna to panang mamagkay na loin kamatun songe kaining to panang mamagkay na ke kisam denin sim hasat wai na sunga Kama
mama kai na ke kisam den ni ke in ki jing zo lo mi hing hing ke in na thane mi to pa nang mama kai na ke kisam den ni nang ma thu sung ma kin nuam sa i nang ma om pina kin lungul pen pen to pa ke yung tai san ke in mo nang kung muang hi tôi can tan thế na lam hồng hiếu trên in mò nang ma thu in kan un na chỉ tuổi hi nung khang phá sát boy na tiếng zong hồng nong pi trên in mò to pa nang ma in amuan hoài tu chính pa zo lo mi hing hing ke ina thane mi to pa nang mama kai na ke kisam den ni nang ma thu sung ma kin nuam sa i nang ma om pina kin lungul pen pen to pa ke yung tai san ke in mo thu sung ma kita sung thu ka khang na aton tung in lam hong hil den đi nang ma thu sung ma kita sung thu ka khang na aton tung in lam hong hil den đi kai na ke kisam den ni nang ma thu sung ma kin nom sa i nang ma pi na kin lungul pen pen ing ko pa ke yung tai san ke in mo nang kung muang hi nang kung muang bel hi aton tung in nang kung muang hi aton tung in nang kung muang bel hi to pa min thanai ta hen Happy Hawaii. Tu niên cái tang thu gen đi bèn kén là apple mà lại sang thoa kim mùa na thì là biển chữ na liên lía. Ni đang lại kén là apple mà tua hun sung in kén in lấy pa na piang ngã piak na to pa tung ap pai pia apple in atu hun ta chữ té là le asa lim chi te pai pi he to pain abel le ama to
to pa abel le ama piak na thu sima a hi hang en khen le ama piak na thu sim lo hi to hi chang en khen he ma a amai sia hi to pa en khen tunga amai sia hi to pa en khen bang hang nang he a bang hang en namai sia hi yam chen lim takin hi le chen nang hong kisang lo ding a hi yam lim takin na hi ke le nang hong hi nuam men mo na in hong buka nang hong uk nuam hi a hi hang en nang in twa mo na zo ding a hi a chi he kain en asangam pa aber khyanga kamlaka vak ni chi he amau te kamlaka om chang en kain en asangam pa aber athat hi twa hi lesson sunga isin the pen kain in a pasien chi bang mang lo hi a twa hang en pasien biak na kisang lo hi pas aber in pasien thu mang hi manen pasien en a biak sang hi kain le aber pen mi nam ni lim chi jing hi khat pen pasien thu mang a hi a khat pen pasien thu mang lo mi te lim jing hi twa manen nang kain uzo moi ke le aber uzo wa chi na lung sim sunga pasien thu mang lo ding chi na ken sak na thu tunga kinga he to ba pek ta he no lai sang thâu tang thung gen sa Timote le pasien min nang phat sakte tunga lungdam ko hang to pan mai lamang za sak sem ta hen tuna I hun te ban pai ni na sumpidon na lama pai ni na mo sumpidon sungen pasien min phat na nei sak ding na tunu onem te hi dinga sumpiang don sak ding in sema chingboi le sema se ni na mo sumpiang ap sak ding in na nu zam nu siri kuching ma nu zam nu siri kuching sumpi ap ding ma amau teng asam hini Halo. Maya
sumpi te amni ina to kirim ko te ong chingong kem den kong bia ko to pa pasia to pa o nang man sun hun sung te to pa nang ma inong ko so pi khe chang in nang man ke hoi hun te nang man nong ki pan sak the na yemen to pa na tunga lung da mong ko ung to pa o nang ma in hi nong piak sa sumpi te to pa nang ma in akizang na te nang man nong chingong kep sakilla amui bum sumpi ong so sak nya te la to pa nang man hi ka sumpi te u thu phang pia sak nya tai in chi in ka to pa je sumi suang in kong ni to pa basia no sumpi don sa le ongap sakte zongina phanalang sa tunu onem te tunga zong lungdam ma hi pasien nong zat sak sem sem ta hen tuna abani na lai sang to dot na lia naw nem tu pan ama hun apia hi ne ma Happy Airway. Cái dòng lại sang thâu đốt ná hi đàn cái hị mà sắc này cho kéo nám lệ mày sắc vô chính thu mà sai nghe. Đốt ná kí bàn bàn. Ni na atam do cái đốt ná bên hi lại sang thâu to cái sai mà mò. To khi chăng dòng hi Adventist history làm to dòng mò. Anh đi cái gom chỉ ni. Tới chăng phía thấy tên khuất là mình khuất lập na to phiếng đòn thấy mà nó sống rong ở mày ok đợt na number khát na abul pan pan ni la hi Adventist thế mà ông Adventist ông phuan kia chỉ định mà ông mắc cái pioneers thế mi ngà chơi biểu mình hi Adventist ông phuan kia chỉ định mà tuang pan kia mà mà cái pi mình ding okay and you white along pa James white James white chắc đấy James white rồi cái đặc trưng là Joseph B rồi cái đặc trưng là James James Andrews. JN cái đặc trưng là Edison. You know. I don't try no yum na. Cut cái sắm lại mà to again lạc pan.
H ตะกิปันอามิน อามินนั่นเราดันมันเราอามีแบบมันโอเคมาในมาตัวเต็ม James White Ellen G White ตัวจัง Hiram Edson ตัวจัง Joseph Bates และ J.N. Andrews มาไปเลย ลุงดามาไม่แหละตีน่าดดนานี่นะซาบัดชูตกิสายหมดตัวฮีอิซาบัดขวักตัวฮีอิซาบัดชูตกิสายหมดขวักองมุมาซาเป็นกว่าเฮียมเดน่างาตึงละกะป่าไปดิ่งวะมาเนี่ยJoseph Bates มาโอเคดอนนาทุมนาเดเนียสุงไปนี่นะเดเนียเลียนกว่านาเป็นตัว2300 days นี่ตูนี่เนี่ยนิจะทุมทูอไม่เวอมีนะตัวเต็งอาเลียอันเอวซ้อมนี่เลยลีนะเยรูซาเล็มกิลัมกิกดิ้งอาจีเป็นมั้งตัวเป็นบางกุมากิลามากว่าตุงต้นดีครีเป็นกว่าตุงต้นชุบเปียกตุงต้นหมอกิลามเกียกเฮียมคิดแต่นะเดนเลียนกว่าซ้อมนี่เลยเลี้ยงซิมนี่งอบางจีเฮียมจีเละซ้อมนี่ละงานไหนสอยฮิทูจำแต่อินลาเทอินเจรูซาเล็มลำกิกนาดิ่งชุบเปียกเคียดหุนากิปันสะเท่าเนี่ยกินสะเท่ากินปาห้องไปดงกุมสกิมุนสกิสุงฮิดิฮิจิฮิตัวเยรูซาเล็มกิลำกิกดิ้งอาชุบเปียกนาอาเปียเป็นกว่าฮิยาบังกุมาเปียอินะตัวตุงตัวนางกิลำเฮียมอุกิมโลอดังอดองน้อมยมนะบังกุมาฮิอากิลำกิกดิ้งหมอชูกิเปียอาตุกว่าตุงตัวนากิลำกิเขียมเอซราฮิโลเดียวไอ้เอซราบุษงอาเบลกิเกลสินี่457 BC โอเคตัวเล็กกว่าตุงตัวนะ King Artaxerxes มาเนี่ยไปเร็วๆดิมาเอาไปยังไงโอเคลุงดำไม่แหละตุนตัวคิดจังฮี prophecy ตัวคิดใส่หมอที่ prophecy ไอ้ป่าวะแกนโคนาตัวคิดใส่ลามาฮิเล่ไออุปนาดานฮิเล่นิขัดเป็นกลุ่มขัดจีรันฮิเวนหมอตัว one year principle ตัวเป็นลายสังทสุงอาจงไม่เวตัวอามุนอาเชยยมนะมุนนี่กิเกลหมอตัวนี่กลุ่มทุกคนตัวคิดใส่หมอฮิโลปีตานี่นะฮิโลกว่าอย่าตัวจิบกำลังว่างนะอาเลียนฮิโลมันเด็กๆกำลังว่างนะสุงม
ลายสังทบุนีมอมขัดเป็นกำลักวักนะให้นะขัดเป็น Hello Helloอาเทยยอมนากำลักวักนะโอเคอพิงเกนไม่นิ่งอ่ะกำลักวักนะเลียนซ้อมเลลีอันนี้ซ้อมชุมเลลีอ่ะอ๋อต่อเป็นมุนขัดนะมุนนีนาฮิเลอิเซเกอเลียนลีอันนี้กุกมาไปเขียนนาฮิโลโอเคลุงดาไม่เลตุนตุกาซาบัสกุลเลเซนอาซิมเตนเทดิงเอเวตุกาอีเลเซนกำงะกวยปันบางเฮียกวยปันเฮียมอามุนอรถงาอินโอเคเสียมาจึงบ่อยมากมึงไปเยอะเลยโอเคตุนอาสกินามอเจสุอาสิมาเป็นกัมมัลทุมเกณฑ์แค่เวตัวกัมมัลแต่งบังเลยอาเขียนน่ะอาสิมากิโกเขียมอตัวกัมมัลทุมบังเฮียอาเขียนน่ะบังเฮียมเจสุอาสิมาอาเขียนน่ะบังอีโลไลเซนทัวกิเกะดันเดียนะมั้งโอเคมาสามาเนี่ยกัปเซียนโอบางหางอินเกฮงนุเซียนะฮิยามจีอุกิมปูมาเนี่ยไปอยู่เลยโอเคตุกาเลเซนสุงะอมมอเดน่าจิงสังอาเลเซนมาไกปันจงอามินเตองโลเคียอินะตุกาเลเซนสุงากิเกนปัวพัตเต reformers มอตัวเตอามินเตงบางเฮียมตุกาสุงาอามินอมเตงเดน่าปอข้าจงกิเกนคินมิลีกิเกนเคียมอตุกาซาบัสกูเลเซนะ reformers ปัวพัตเตมินดินซ่ามะเจรุมปาแล้วตุกาลาซาบัสกูเลเซนซุงะอากิเกนเต็งมะปะพัตเต reformers Martin Luther John Hasilo William Martin Luther William Tyndale Pakistan John Mini Ommo yang last name mo kibanglo John Weasley Abeka Okay มาในสมาจึงไว้เอาไปเลย
John Wycliffe ต่อ William Tyndale ต่อ Martin Luther ต่อ John Wesley มาลุงดำไม่แหละตุนอากวาน่ะมันดิ้งตาAdventist เดยุบนาบางแห่งจีเล่ที่สาบัดเป็น sunset to sunset นี่ตุ้มขัดปันนี่ตุ้มขัดไอ้เวมอตัวนี่ขัดตัวเป็นนี่ขัดมอตัวเป็นลายเสียงโทป่วยตั้งอากิมูเฮียมอากิมูนะ evening to evening อาจีเป็นลายเสียงโทสุงะอีเราเกนเทอีเราอ๋อsiapa mana apa ya les ya siapa lah buat lian som ni dah cuma ni som cuma ni aku mau terima lung dah mai le lagi jang katop na dingin naลายเสียงโทตันป่าลงมาลายเสียงโทตบนาเป็นตบน่าเป็นมังโมนะตบน่าเป็นเวอร์สบังกิกะนี่เราa whole verse ลดงานั่งเอานะองจริงบ่อามานมขินนาดินบ่ละงะดิงโอเคผมไปเลยบางจีเฮียมจีเลยมังมูนาเรียนซ้อมนี่ละเนี่ยแนวซ้อมนี่ละขันนาตัวป้าเจสุของแฮปปี้นาชุพาโนเตเข้มเปิดตุงะของอมตาแฮนอาเมนจีเสียมาจึงตัวเต็งเกยตุงปันหีนะนักขอโลตัวมาตอบนานดิ่งจีนี่ลายสังโทสุงะ do not be afraid หมอลาวเกยินอาจิบังซาเฟกิยัดอาเทียมนะจะทุ่มเลยสองกุกเลยงาไปหมอโอเคมินเทต่อเป็นบางอ่างดงน้อมกระเฮียมจีเละกุมคาราเป็นนี่จะทุ่มเลยสองกุกเลยงาไม่เบตัวแต่งานนี่คัดอีเคลมเทดิ้งหมอไอ้ดิ้งอีหลังเงียเทดิ้งเปอร์เซ็นต์องอมปีนะหมออีเตอร์เทนะดิ้งเปอร์เซ็นต์นี่เป็นนิสิมาขัดตามอ do not be afraid ลาวเกยินจังก็อีสักหินะฮิตอกิสายาเกจงก็ตัวขักทวงเงินปักเลงตัวนุงอะไรบุกจวกบัวเป็นกุตาองค์บางจีเรียองค์หมอจีนี่ตักปนะผลิตแต่ยังองค์ขี้ใหญ่นะผลิตซุ่มตุงใส่แต่ตั้งอาส่วนนั้นจงวันเนี่ยนะตักปนะลาวริ่งจีรังเป็นนักกีฬาเทโลไอ้บางยามจีละละหนาวปังหินะบังมาเทโลฮีกัมมีแต่ยังไหลบูจวกอีนะตัวนั้นนะกุตาขององจิวจังเป็นกิลุงเกมามาบางมากิเซมนอมนอนเราจีนี่ไหลบูจงจวงนอมนอนเราเพียละกิหอมินะเฮียงปัสเซนิตัวเต็งปนาบางจีนี่ทวงเฮลมอฮิรานาอามาอาดิงานาอิเซปนักเลเป็นบางมาเราหอยนาอมเราจีนี่กิลุงมองตะกานากิเซมเจ้าเบกชามโลกลอมเตจงอากิมันอมินะเก๋ๆเลยหาวุงบางว่ากอลกิบุยนะผลิตแต่หมอตัวเซลฟี่ของนักกีฬาแก่อลุงมันดานุจีดานหินะเปอร์เซ็นต์เป็นดิ้งกระเสียป้าเรียรู้จักอิวมูฮิแล้วจีดานหินะเปอร์เซ็นต์เป็นบางอะไรดิ้งว่ามันเป็นองค์เทยร้อยจังดิ้งนี่สิมามาองค์ทุบยักษ์แต่เคลมเทยดิ้งว่าดิ้งตัวน่ะบางจีดิ้งอามาองทุจามนาเตอิจุอิเทนะอามาสงอิลุงวันเทนะดิ้งลายสังโทเป็นนิสิมาลาวเกยินจีดานาจะทุ่มและซ้อมกุกละงาตักองบางขัดองเปียกเป็นกันบางจีดิ้งลุงวันน่ะเอาแม่เกียดิ้งตัวให้นะเกยตุงเกยหุ่นตัวจะจีนี่ลุงดำไหม
cái chuyện tắc lại cái tel tắc lại sang thâu đất na ông này nhẹ mà liền nào nem tung lùng đầm mà ông đột té trong thuốc thay mà mua ai hàng ina ai té ai điạc ina ai bỏ té mà ai chép té phải đều đinh lại ai thấy phải đều đinh tiếng hi na lùng đầm mà tàu pan ông giật sắc xem ta hen na Dena mo thuzak sakhan na kanong nei pagni na dena hiya anunga hiya saboi tunga mo phong khat ki koi ina tua amukha I omle hiya makai te tunga izungina hiya khat pe tunga mo na piak sakun chi onggen nominge tuna ihun te ban pai to ni na pasian min phat na pa kim neu tung pan angai hini na tua ki chang ina ongzom ding in tang mang pu mo thu tom no gen na amau te kya ki zoma sam hini khut ben na to buang ne goi khut beng nai ma lo ma chen Happy away. Tunita kina pasini na chidam taka ama min phathei na dina hun phang pe na masan lunglam ko masain hongit zoning chi to pasinin phat na nei khom ni tung pil na siam na tele min chan na hau na te sangin tau pa hong i so ni kanun tang na hong pua in palai ni te mua la liama hang nâu chat I hi lain ki pua pa kim chani xian mang xiang sul hong ei vô hong i gió ning tâu ba ô hong i gió ning tâu ba ô kapil na le ka siam na te nang a đi hong sang in tâu ba ô na min chan na ring hong sang in tu đằng đằng te sa hong i gió ning tâu ba say no wall tuôn lê văn tiếng ngô xiên mang xin chu lưng ghel pha ni lim bel xiên mang lam mà xuân in say là ôi ni ilau kha chẳng van tuang noa ma xiên mang tô hâu lung cùng khó min say là ôi đi ngô hi xiên mang xiang sul hong ei vô hong i gió ning tâu ba ô hong i gió ning tâu ba ô kapil na le ka siam na te nang a đi hong sang in tâu ba ô na min chan na đi hong sang in tu đằng đằng te sa hong i gió ning tâu ba
siam na tele min than na hau na te sangin tàu pa hong i so ni kanun tang na hong pua i palai ni te mua la liama khang nâu chat i hi lai ki pua pa kim cha ni xian mang xiang sul hong hei vô hong i gió ning tàu pa ô hong i gió ning tàu pa ô kapil na le kasiam na te nang adi hong sang il tàu pa ô na min chan na ri hong sang in chu dang dang te sang hong i so ning tàu pa hong i so ning tàu pa ô hong i so ning tàu pa ô kapil na le kasiam na te nang adi hong sang il tàu pa ô na min chan na ri hong sang in chu dang dang te sang hong i so tàu pa chu dang dang te sang hong i so tàu pa. Happy away. Hi lai mana cái dòng hun hỏi hun man phang thì cái mình là thắc cái pasien tung lùng đam cổ mà sai. Hun dòng cái chính nó lại tắc cái na ai chăng na ông các cái kinh bằng hin ang gen zal zal pak giao ni na. Ama sắp bên na là sang đầu sim na khang nô te hun hi mà bằng na khang nô te dia cái na nào bằng nô ai dòng na ai khang nô te ari cái na thả cái lang na mun khát ông sim mà saning. Efasa lian guk aneu khat pan thum ta te o na pa te u thu na mang ding u Chris ngei na hi a hi ring ma a hi tu piang na alian khat na nu le na pa za takin chi na hi khap na thu to kizom tu piak a hi za tak le chin na nga ding thu hoi hi in leitunga na khana sau ding hi pasien ngam mali sim sukte pasia thakina thu phang piak sakta hen kong ki gel bel tam pian dek tak hi hang na hun na khat pian tai changena bahu tu ta dan na ka ki nging lo zo khat ong gen jaw ne na ma tom thei pen na ka de ina tua pen ta te na nu le pa za tak ding zia lamong ki ging pian in a hi hang na duna kong gen ding pen atam zo pen tora lam bi ve ki gen ni na nu le pa za tak ding pen ki han thon den a hi hang na atuni ta kana ale lamang kai ki ning na nu le pa ten ta te tunga kam pau zia i zat ding bang chi kam pau leng i ta te bang chi ding i ta te nong za tak the ding i ta ten bang chi ei tunga i nang khang the ding chi pen ong gen zo ki ning ina to pen a tom no chik khadina ke ki ging chang gen ning ina nào bang tên là pen nu le pa tung pan ina gen kulo nget kulo ina in na pen a kinga sa mate a hi hang ina it hang chin a pina nu le pa na i kampau dop lo na hang ina i ta te nun tang na sung a pen bang china siat na lian pi tak pen piang the hi chi ong gen nom sa ing kampau hoi lo pen i som na hi lo na pi na tat i som na hi lo yang na i kampau kharin pan ta te tunga pen huzap ichi pen nei na anun tak sung ton tung pen tua huzap to pen amao pen khang khe the hi chi kampau hoi lo ichi chang na
นาอิสักกำเป้าเป็นอีมีดังตุงปันน้องไปฮิโลนะอีเตตุงปันน้องไปฮิจิมอตัวเป็นอินูเล่ปาเตตุงปันจงผู้สวกเฉยกำเป้าฮิจิตัวคิดจังนะฮิตัวนี้กงเกนดิ้งทูเป็นนูเล่ปาเตนะตาเตตุงกำเป้าหอยโลหางนะตาเตนุนตุงเป็นนุนตากสุงเป็นกิสุเซเทสุเซเทกำเป้าจะหอยโลแต่งเกนนัวมิงเอ็นเป็นบางมาปอยหม้อสักในโลมาแต่อาดินบางมาปอยโลดานะกินไอสุนโลนะกิจังสุกเจ้าเจ้าเทจีนี่ก็เป็นองเกนอามาสเปนะอามาลิมเล่เมลพวกดานะตาเตวัดเจ้าวัดเกนเสียวัดกูเสียจีดีเฮียมก็เมนพิามตัวเป็นบางเตเฮียมจีเลยเฮ้ยนะเมลสลัวไอ้จ้าเท้าลัวเตกองลัวเตมาเตวมลัวเตจากิปันนี่นะตัวเต้นเป็นบางจีเฮียมจีเลยอามาอีเมลเล็บลิมเล่เมลพวกดานะเป็นมีตั้มปีตักเตยนะอีเหจังไงอีจีเจ้าเจ้าเทเวตัวนั้นเป็นนาวปังเตลำปันนี่นะอามาเป็นลิมเล่เมลพวกเจ้าอุตเป็นอามาวันนี้นะบวยนะเลี้ยงปีเปียงเทียจีมั้งตัวนั้นเป็นบางเต็งเปียงเทียมจีเลยมีลักกิเฮลซงหำสามีลักไม้งันโลอีจีแต่เป็นตัวด้านเต็มมั้งนู่นเลยป้าซงกิสับเวด้านตัวเจ้าไงนะอามาเลยป้าเป็นกิเชียดหมู่เดนี่นะอามาเลยมาเป็นบางจีดิ้งกิจริงแล้วกิตัวกิจริงแล้วกิตัวนี่นะตัวนั้นเป็นอามาเลยอามาลุงซิมวันกิส่วนเทียจีที่เป็นลุงซิมนัดนาเลยปุ่มปีกิสับจ่ามันแต่ปุ่มปีกิสับจ่าอันจงเนโลวินะขัดเต้เป็นกองน้ำหลวดเท้าหลวดเต้น่าจีนะฮะกองน้ำหลวดวิชชอจีจังเป็นองตุงเทียมาตัวเป็นอามาดินจงเป็นหอยโลฮีจีมั้งตัวด้านกำเป้าเป็นตัวเจ้าไงนะนูเลยป้าเต้เป็นตาเต้ตุงอามาเลยอามาหอยหนาวกิมุเทน่าดีงาเกนดิ้งอามาเลยอามาเป็นหอยหนาวกิมุเทน่าดีงาเกนดิ้งนะตัวเจ้าไงนะมีเต้ละกะอามาเป็นตัวเนี่ยมโลละมุเป็นเกนเด่นโซดิ้งฮียังจีมั้งเท้าลัวเต้ฟมลัวเต้จีโลดินะนังเป็นตัวด้านจีนะเกนเด่นโซดิ้งฮีจีตัวเป็นอีเทดิ้งมั้งตัวเจ้านี่นะเป็นดอนน่าหอยโลโนดอนน่าเจหอยดอนน่าหอยโลอีจีจะบังด่านไอเดียงบางเจ้าน่ะไปด่านหอยเกษีไอ้จงนะบางเจ้าเลยกิจการเกย์เดาสีจานนไอ้จงมาเด้อตัวบางอาจีน่าเลยถ้าด่าเดาสีเตะอาจีจงน่ะอ๋อเสลวจีอากิบันมาเด้อตัวเต้นน่ะบางจีเฮมจีเลยหนาวปังเตลำปันนี่นะลาวนาเพียงสักว่าตัวน่ะอามาลำปังปันนี่นะลาวนาบางครั้งนี่นะเพียงสักเฮมจีเลยมีแต่นะอามาวิเชียนนะอามูดิ้งเหล่านะมีมาอย่าดิ้งเหล่านะไอ้ตรงนั้นอามาแล้วมาเป็นกินเนวเสกกินเนวหมูนะตัวเป็นหอยโลมั้งอามาแล้วมากินเนวหมูตัวเป็นหอยโลนะตัวเป็นมีแต่ไปอยู่หอยโลแต่นะอันนั้นไงสุดหนาวตัวเจ้านะอามาแล้วมาเป็นบางทีเดียหอยโลกินนะเทกนะเต้านะตัวนักกำปั้าหางเงินนะอามาแล้วมากิมวนนะเป็นกิมสักทีจีกิมวนนะดิ้งมีมาดิ้งนะดิ้งมีมากิเฮลนะมีหลักกิเฮลนะดิ้งเจ้าเป็นกิเฮลงามโลนะกิมวนนะกิมสักทีจีตัวเจ้านะทุมนาจังเกนนึงนะทุมนะเป็นนู้เลยป้าปอลขัดเต้นเป็นกำจัดเฉดเป็นบางเฮียมจีเลยกิซิกบางนะกำเปล่าเด่นกิซิกเด่นนี่นะกิซิกบางกำเปล่าเด่นนี่จีจังนะนังองในเกลังหน่วมจะสินแต่จีจงมาได้กงสวกิซิกิงกงเปียงเกลังหน่วมจนแต่จีแต่เป็นกิจังคาเดเวปังแต่ตรงเปียงเกลังจีหน่วมจนแต่จีเป็นกิจังคาเดตัวบางกำมันอิสันนะเป็นโจมิเตเรียกบางตัวนั้นจังนะไอ้ยังตัวเป็นบางมาปอยล้วนแล้วอิงไงสุดทางนะปังแต่ตรงบางจัตกินะตัวเป็นปอยเฮียมจีเลยมาเป็นที่เลยตรงกิสัมโลเปียงบางกิงไงสุดนานเนยนะตัวเป็นเลยมันพากิสโลนะกิสุกเสียดมาเลยเป็นกิสุเสียดนางออสักว่าอันนู้นต่างน้ำจงมันในสักโลมันในสโลนะมาเลยเป็นบางทีเดียเสียดนาปังไปเปียงไปเขี้ยวจีนางของมันมีเปียกจีของเปียงใบเดียวฮีจีมั้งตัวให้มันนะนู้เลยป้าเต็มเป็นอีตาเต้ตัวอีเกนี่กำเป้าจัดดิ้งกันฮะบางเฮียมจีแหละมาหงเปียนเป็นทุพาอหินาเล่อันนู้นมาล้ำเต้าเป็นเกนดิ้งวะตัวเป็นมาหางนะมาเป็นข้าลุ่มนาเต้ามาหางนะลุงนบนาเต้าเป็น
again det dingu hi je nu le pan toy jang na ita te hoi nang again na hi hang ina ma de I kam bao khel na hang ina ita te pen a hoi ma ding jong pen a se ma suak the hi ji lung da mai le I kam bao te ki dom the di pasien ina thu phang pe ta hen lung dam mai pasien min phan na ông này pa kim neo ai zong ina mo thu tom nong gen tao mang pu tung lung dam mai siam ma te ama ki gin za pen sao ma hina pi na ai hang ina I hun te to ki tua ka thung gen thei chi pen te mai lama hun hoi ma khat ma ama ding gel sak lai ni tu na abani na pasien min phan na sam ni na pa pak sing te in kwan mo ama lapor sam ni na to ki cheng na sia Daniel mo le te hun apia hi ni khut bana to muang ni goi hello happy AY in quan tang ko galen sanung kanao teun nga loi changa inga le sakhom ngai ni ma Mual tekin ding bengakin na to thu pya zoin gulpi tekim kot pai zoin gulpi chin ding bengakin sakol te abai sain nom galvan te kiking sain nom hi zong gwang zona to pa nang hang bekhi nakata bekto kama katun zoding nakata bekto golzona kamui kalvan taman hilo kalvan hauman hilo nakata bekto chang katung dâu hi while taking ding bengaking na to tu pya zoe kulpi te kim kot pai zongin kulpi chim ding bengaking sakol te abai sai nom galvan te kiking sai nom hi zong gwang zona to pa nang hang bekhi nakata bekto kama katun zodi nakata bekto gwang zona kamui galvan taman hilo galvan hauman hilo nakata bekto hichang katung zohi
na katabek to kamakatun zauding na katabek to kwal zona kamuhi kalvan taman hilau kalvan hauman hilau na katabek to hijang katung zohi na katabek to hijang katung zohi azami malkip kacato pan pang pengeta hen cái này dấu bao xịt tọt tòm gần phần điểm mô Pastor lệ tên nu pa ông bay thay điên chỉ na ewai hun zong ông om thay điên chỉ na ama zong kỳ na lo ma hun căng nghe na khang nấu tên na set sa này dùng chỉ na tệ cái hun điên pe mai điên cái chỉ chơi na alut thay pan hi mò khi isiate na ni kuma khát về các sapa aman ahun pen ông piak hang ina ahun dang lem lo ai man na tu kuma kum nia khát về ông pai hi à phatwam ngai takina ama pen youth director hi na e ading na de sak takina ông ki ginga khang no te to ông chei sen nok manina ke bang anagel hing tamen na khwal khat inei chiangina a program teng iman khit khong te a program nuai kia dana atom na khonga ipiak pen ong kilom het lo khang no te khat ve na ngai sunun la ani na siate na khang no te program pen som nga khat ve jong kingen khol lo ding pen o kisam ai ve mo siaten tua bang chi ai chiang chi na isan siam che ina thuman na le pi chin na ki nei hi chi mo tu na athakina onggen noming temen na nidang te hi te jang non pe ma ke ni mo ke gen ding pen sia pa akhiat bang kai mai na kenbel phamo ke ma de ai hangina api ching hi leu te tua bang ai ya le i program set sa tua mina nang tua pen mai kala hi ni na tua bang ina kisam omai te chi a ma de ikitel siam ni ei intek teng ikitel siam ding pen kisam hi tua ka gen nop nai mo tel siam ni na to pan pang pia sak ta hen kai le tun hun pen Pastor Farrell piani ina this is the time for Pastor Farrell and you still have half an hour and before that I would like to ask cameraman to take picture from front okay so we will sit together okay we'll just keep here I think let us close all okay so they want us a group picture kamang pau thiu te ma de cái này tôm khát ô hi te nga sia te na ama tung lama report zel ding ai man na hi ni na hi te nga tom hi sei sai ni sia pa na pau point ni bang akigin hi na hi te pol pen chairman ten jong tel siam ding na i hun i bang khat chiang ina ma de hun pe ma sa ding to chen lai teng e adjust ding to pen intek te sep ding hi khang no te mo ni dang ten na telun
cái lệ imun ki khen kiek diam diam ni le siapa hun penimo có chút tu suak vet diam mà thế cái lệ hichi tu suak vet ni le en lom vet okay fine no problem translator will cover. Pastor, which one is our PowerPoint? I just showed them. The short one. 14 page. It will be very fast. This one is short. Oh, okay. So, which one we go first? The one that says the get in a report. Oh. Which is the long one? Umang biết sao cho bền, anh nói cho bền. Anh nói cho bền, sao cho bền à? Xong đi là khá là phát bền. Okay, gọi ang sao lâu đình ông lạ nộp, đi cả bền đi mà. Alright. That's good. Alright. Happy Sabbath. Happy Sabbath. I noticed that you also say Happy AY. Happy AY. I like that. Next time I will do that. A Happy AY. Yeah. Anyway, it will be a short one. It will not be long. All right. So loading ma. I just told them. I just tell them. Because I just want to introduce to you what are the youth programs that you can have here in your church. Okay, hi ipor pisunga khangno tena bang program nei thading chi tua ong lak ziaw pang nom hing. So, under my department, the youth department, we have a few programs that you can do. Ke I pan mun ahi mare khangno department noya hi khangno tena nazat dingu po khat om hi. I'm also the director for the union. I'm also the director for the Adventist Community Service for the union too as well. Uniona ke khangno department lampanina director khat hing. So actually under me there are two departments. Ke noya department ni omlaina. And the reason why the union wants to put these two programs or these two offices together. Hi bahangina union tena hi department ni de koi khom nom hiam chi le is because we want to encourage the young people to do community service also. Khangno te khal khat ki zom na ma hun nei khom na lama tha pe nuam a hi mani. I praise the Lord because I noticed that there's a lot of young people in this church. Hi na por pi wa khangno tampi which means that this church is always going to be filled with people that young at heart. Tua hangina hi porpi pen porpi mi akwa ma chet na lung sim teu no so den ding chi kamu hi. So even though you're 60, 70 years old, you feel like young people. Na kumbang za ta atam hangina khang no na lung sim pen no so den ding khang no na bang den ding hi. And then thank you for the music. It was wonderful listening to everyone singing up front here just now. Then ala sa telong siamma mai na lungdam ma maing. And I really praise the Lord that I'm able to share with you what we can do for the from the union can do for your church. Hibang ina mare eite na bang sem khom thading yam union ading ai zong ina Adventist porpi ading zong bang sem khom thading yam chituni lakya tenaring hunpanga kay manina lungdam ma mai. So
the youth department is very unique. ข้างโน้น department จีเป็นตัวมวิลเวน่าหอยมามาฮี Because what we need to do as the youth of the church is to be the future of the church. ปอปีข้างโน้นจีแต่เป็นหม้อปอปีหมายลำเตฮี That's the reason why our AY mission or the Adventist Youth Mission says here. ตัวห้างนะฮิตงะ Adventist ข้างโน้นเตอีลุงตุปินะบางยามจีเล่ is to lead the young people into a saving relationship with Jesus and help them to embrace His call to discipleship. เยซูตกกิจบนะมาเร่อามาเยซูตกกิปอมินะอามาเต็มนุ่งจุยสวกสักดิ่งนะข้างโน้นเตตัวไรนามากายดิ่งจีฮิตงะมุงตุบอิลุงตุบไอฮิ I really praise the young people of this church. ฮิตงะข้างโน้นเตหางนะตัวปาตุงะตัวปามินกับพัดฮี And the reason why I'm very happy to see the young people that are in this church right now because you are in a foreign country but here worshiping the Lord. ฮิตงะข้างเด็กๆนะฮิตงะข้างโน้นเตกมุเจงนะกะลงดำเด็กๆนะเป็นบางยามจีเลโนกำดังมีนะไอซงนะrefugee นะฮิวหางนะปัสยันมินนะพัดจิเวเป็นนอมพัดยากิง Many young people, when they are outside, they forget about the church, they forget about their faith. ข้างโน้นตั้มปีตักเป็นอปัวอปุสวกตะกุเจงนะอเบียงปอปิวมังอุฮี And I hope and pray that your leaders of your church, the pastors of your church, will train each and every young people in this church to become disciples for Christ. โอเคข้างโน้นเตนะฮิตุงตัวนี่นะมาเร่ข้างโน้นดังเตเยซูนุ่งจุยสวกสักเทดิงลาเมนิง Because if you notice that the AY pledge, if you were to look at the AY pledge, it says here, loving the Lord Jesus, I promise to take an active part in the youth ministry of the church, doing what I can to help others and to finish the work in the gospel of the gospel in all the world. ฮิตงะไว้กำจามอิจินาสุงะเยซูกัยนาตบไว้น่าเสพนาลบตะกินะกษมดิงะมาเร่มีรังเตกัยเทบังนะกะหูดิงลงดำนาทุบวกเลยตรงตึงนะกิเซลซอนาดิงะกะหันจามดิงฮิอิจิอมฮี I know that the programs that we have are tune or revision for the Malaysian youth. ฮิตงะโปรแกรมอินในอีกาลซอนเซียแต่เป็นมาเร่มาเลเซียอมขังเราแต่อดิ่งนักขันลอนาทักกิปัวพันนาทักอมทินาดิ่งเกนะจิกเตย But I want to include all of you too to be part of my youth too also as well. ตัวมันนี่นะโนติงเข้มเป็นจงเกอีเกนะลำเปียน้องกิเฮรดิ่งุกงเดฮี So we want to involve all of the young people regardless of where they come from, but we want to involve all of you in the youth ministry. ฮิตงะขังโนไว้น่าเสพนะมาได้ปัสยันทูอังใจสังนะโนคอยปนองไปจิตเดทุปีก็สักยานะเวกปินันองกิเฮรดิ่งุนกงเดฮี I will share this later on. This is actually a little long because this is actually talking about what can the leaders do in the church. But this is not what I want to share. I want to share with you all the different programs that we have. Okay. ฮิตงะเป็นมักไกเตนะคอยบังนะกำตัดหิมจิหินะไอซงนะตัวเป็นองเกนไนเกนิงนะ So I'm just going to talk about this very short. อะตอมมาไม่นะองเกนดิงหิง You see, the young people, we need to remind you that you are always forgiven and there is always repentance for you. ข้างโน้นเตนะอีเวกปีนะไม่โมไม่สักนาเลกิสิกิงนะอินเอดิงทุปี Remember, the young people also need to remember that it's not this world is where you are looking forward to. It's the kingdom of God that you need to look forward to. ข้างโน้นตั้มปิตักเตนะเอเตเอียดดิ่งเป็นฮิเลยตุงจังเบคิโลวะวานตุงดงอ่ะอีเอตโตดิ่งกิสมัยฮิ
I want you to also be reminded that the Holy Spirit and the power of God is in each of your life, and that should be your mission. ข้างโน้ไม่มากิมนะโน้เจียดนะข้าเสียงทงโน้อินุนตังนะกิมเจียดข้าเสียงทงนั่นเองดิ้งเป็นทุปีฮี Because you are a very important future for what's to come for our Seventh-day Adventist Church. Seventh-day Adventist เตอดิ่งนะไม่ละมาดิ่งนะนังเป็นทุปีมาปันมุนอันเนยทุปีมามีขัดที่เต So I will introduce to you a few programs that we have under our youth department. Youth Department หน่วยกันในโปรแกรมปอขัดองฮอมสันหนัวมิง And I'll share with you the one that is currently a growing ministry here in Malaysia. ตุลาตั้งมาเลเซียคังโตมาคังโนนัสเซปนาขัดองแกนนิง My counterpart, Pastor Mong Tuang, who is in Myanmar, is also doing this initiative too also as well. กาปาสตาปิดไอ้ปาสตามัง Mong Tuang, Mong Tuang. มังเซียนตวงตัวนี้นะอามันจงฮีลบตะกินักกิเปียกขี้งายตะกินักมาได้องเซปี And he is also doing this program with his young people too, and it's also a growing program for the young people. อามันจงฮีน่าเซปอามาอีปอร์เปียเซมินะฮีน่าเซปจงขังมาฮีอามาตุงตัวนี้นะ Many evangelism is always run by older people. ฮีปัสยันน่าเซปนาอัตัมปีตักเตเป็นขังหามอุปเตโตมาได้อุปเตน่าเซปนาฮีBut this evangelism called Voice of Youth is the youth evangelism program. He Voice of Youth Akichi program pen khang no tampi to akilam mo program khathi khang no tampi te takte na sem na hi. In 2021, we only all throughout Malaysia we only had 26 group of young people that is doing Voice of Youth. Tu ni la som ni la khat kumina Malaysia gambuba how many groups sorry 26. Phoi som ni le phoi guk bek ka phau hi. In 2022, it grew from 26 to 56 groups. Tu ni la som ni la ni tak cheng ina group som ni la guk panina group som ngale group guka ong khang hi. Last year, we had a total of 66 groups of young people all throughout Malaysia doing evangelism. Tu ni la som ni la li no tu ni la som ni la thum tak chiang ina hi gambuba som guk le guk group som guk le group guk bangina hi na sep se mo hi. My target for this year is to have 80 groups of young people evangelizing all throughout Malaysia using the Voice of Youth. Tukuma dingina ke ngim na hi le group som get phak ding to group som get na Malaysia gam sung buban na setaka pasien gam tang sa na ding na sep ding chi kalunggo na kangim na hi. And I want out of these 80, at least 2 groups come from Myanmar community. Group som get aphak na sunga Myanmar community panina kolgam mite sung panina group ni bang aphak ding kadai hi atom pen. At least 1 from this church. Atom pen penina hi biakin panina group khat nong kher dingu kong dei hi. Just AY, I saw a few of you leading up here. I think there's potential for you to lead and speak up front here. Hitenga khang no te amai ang ding alang sakamu tak chen to te pen mai lama makai thei ding pasien na sem thei ding ina kong mu khor hi. Now, this particular program, which I will talk a little bit more later on, is not just a growing program, but it's a program where the young people are the one that speaks to other young people. Hi program pen khang no te na sep na hanga azai chi be kiloina hi program khang no te ma mai na pasien tu ge na mi te amakai na sep na hi. We are now in the month of May. We have completed few programs under the Voice of Youth, but I still want at least 1 program for your church. Me kha bang ong tung tai na tukuma ding ina
na septampi ki zo ai zong ina no por pi panina group khat nong ki her lim dinguk ong de ing. So we want to make sure that you are also involved in reaching out to the young people that have not known about the Lord. Pasien tu athei nai lo khang no te laga na asem ding khang no te pen no sunga zong ong de hing. Now, one of the most interesting thing about the Voice of Youth is that you can use your own language. Hi Voice of Youth chi program sunga alung lut hoi ma pen bangyam chi le no te kina no pau tek ei kam pau tek kizang thei hi. And if by God's grace, if you are interested as a church, we will also provide some funds for you too. Nalung lut wale por pi min ton na pai no pole hu na zong om hi. And what is so special about Voice of Youth is that because this is a youth initiated evangelism. Hi Voice of Youth ji pen khang no te na ki pia khen no na nge to lop ta ka ma de ko mai so ko mai uk na no ya chi lo wa lop ta ka sep khen na nge a hi. And I want to share this very important part about the Voice of Youth is that if you notice that many of the things going on in our world today, hi Voice of Youth tung tuan ina kong hop son nop khat lai bang oi mem chi le tu lai tak lei tung nun tang nai tak cheng ina kim le pa ma thu tam pi tak ong piang hi. is because of the voice of the young people sharing what they feel that needs to change. Khang no te na bang ki khel le hoi ding ngei na hoi lo bang ting nu se ding chi dan te ong por khe na hanguna ki khel na tampi kilam dan na khan to na tampi om hi. Young people are very active in politics. Khang no te pen nai ngai ya zong na se takina nang se muina. Young people are very active in making changes in laws and also rules. Thuk ham lamai zongina thuk hun chi lamai zongina khang no ten na se takina kilam thak na lampi thak tampi khan to na tampi ong piang sa ko hi. And now young people are also a very strong voice in changing a lot of the cultures and traditions that is going on in our world today. Hi ilei tung nun tang na tang lai pule pangei na te chi zong chi dan ai zongina ikar son zia chi te zongina khang no te na to a hoi lo te a kher ding tak chengina ong pusuak khang no te na sep na pen ging ma ma hi muibun ma hi. My wife and I, we used before we were assigned to work with the union about 2-3 years ago. And before we work here in the union 3 years ago. Union na kasep ma tuma kum ni kum tum lai na kazito. We were working in Asia Pacific International University. Asia Pacific International APP Sanya University ya kanu pa na kasem ko muhi. And majority of my students in my department, which is the education department in IU, they are all from Myanmar. Education lama kasang na bang de atamzo pen korgam mi vi ve hi. And this is what they say. The young people that are from my class say about their country. Ka sang na bang te na hidani na ongenu hi. The only way that I can improve how my country looks like is for me to be a teacher to teach the young people so that they are all educated. Kagam kalai pen min ong bang chimu chi pen ken mo min ong bang chingai sang ding chi pen ken sang sia semina kan ka sang na bang de pir na ka wana to tung to ni na kagam ong ki tu pi sim ning kagam ong ki mu nang ka sang ding chi pen to pen ke hi thei sun sunai hi. Now you see the movement in your own country right now. That is not a movement led by old people. They are led by young people. Tulai tak nagamwa akikar son ji hi a spring revolution ai zongina khang ham te makai na hizaloina amakai atam zo pen khang no vi ve a hi hi. Now young people listens to young people. Khang no te na khang no te thugen ngai hi. And when they're able to bring other young people, they will influence them. And we want them to influence them in the right way. Khang no te na hi khang no te na hi khang no te a huzab zo tak cheng na to huzab na pen lampi mana huzab ding ide a hi hi.
They said the young people, like what you can see here, we want to intentionally expose all of you to promote and to train the young people to be more involved with the church. ข้างโน้นเต้น่ะขัดเล็กขัดกิธาเปลี่ยนมาได้ข้างปอร์ปิน่ะเสพนาเตะข้างโน้นเตะตั้มปีปีอีกเฮอร์เทดิ้งก็ได้ว่าฮี When all of you are involved with the church, you feel that the church belongs to you. ข้างโน้นเต้น่ะฮิน่ะเสพปอร์ปิน่ะเสพนาเตะโน้มากูไรนงกิเฮอร์ตักเจงน่ะฮิปอร์ปีเป็นเกียร์ฮิเกียปอร์ปีฮิจิง่ายสุนันในเทวฮี When we empower the young people, we want to also disciple all of our young people for the work of the Lord. ปัสยานนับนาปัสยานิทุสุงะข้างโน้นเต้มาได้ท้าอีเปียกตักเจงนะตัวนับนาเป็นต่างใจฮี Few of my missions that actually empower a lot of the young people. There are two missions that use a lot of the empowering the young people. Sorry. Okay. Cái nó sẽ là cái mission nói rằng mà để khang nấu tê amal lema atam zot tha ki pi na khang nấu tê tung to na aki pe nó sẽ na hi hi. Those churches and those missions right now are growing in numbers and baptism. Tua por pi tê tua mission tê pen khang to ma mai na tui ki phum mi jong ki be lap chi takena ki be lap hi tua nó sẽ na tê pen khang nấu tê ma kai na hi hi. Because Voice of Youth is using our young people to speak to other young people. Khang nấu tê open adang khang nấu tê ading ina zang no pina tua tê na thu gen ina tua tung to ina ki kher na ma hi hi. So if your church is interested to actually have a Voice of Youth team in this church, na por piu na tua Voice of Youth chi khang no ki po na lungur ule. Please contact me and inform me so that I can also contact my counterpart so that we can share materials from my counterpart with you. Ông sa sakun la ken kitu za ding hanga koi lampani na sep ding zat the ding na por khat iki hom son the ding hi. And I think that you can spend, I'm not sure, maybe, and I know the challenge is actually because everybody is working, right? Most of the young people here are working, right? There are more of you, actually, right? Yes. And hi ben to na lian ma ma khari atam zoi na sem nai tak cheng na zong baikin loading hi. If you can share me a time where all of you can gather at one place at one time, we can arrange for you to have a training and also a proper camp to help you so that you can prepare for your Voice of Youth. Voice of Youth achi khang no te oging ading ina mare hun khat mun khat nong piak zo ule ko no te ading ina van zat ding te na ka gen dan ma thu te zong ina tuk bang chi kong ma kai thei ding hi. So I would really promote the Voice of Youth initiative to be for your church. Toy manina to Voice of Youth chi pen no por pi ading ina kong de sang ma ma hi. We have other programs too so as well. Adang program zong kanai uwa. We have also club ministries, pathfinders and master guides. Club ministry chi ya pathfinder le master guide chi te zong kanai hi. Just last month we had our very first Malaysian union-wide pathfinder camporee in Sabah. Abesa kumin Last month, in the beginning of the month of April. All right. Nung khai na Sabah mare I Malaysia gambup hi vai na kimu khop na kaneu hi. And it was attended by about 2,000. They said 2,300 young people all throughout Malaysia gather for this Pathfinder camporee. To Pathfinder kom pi pe na mare mi tur ni le zatumbang khang no vi ve ong ki her thei chi ki za hi. I was hoping that some of you some of you can come, but I know the challenge is again work, right? To por khat ong ki her thei hiu de ang ina de na ka chi dan na hak san nau zong om khading hi. But if you're interested to open up your own Pathfinder club here, because I see a lot of young ones and I see a lot of young people here, if you are interested, contact me too also as well.
ina tanga khang no tamma ma nai tak chena no le no ina pathfinder club na dei no bule ke ong thu zaun. Then I can bring in a team with me so that they will help me to do the training, and then you can start your own Pathfinder Club here in this church. Kalom te kong pai sak dinga bang chi dana hi ding chi kong hil sak de training kong pe dinga no zong no danina ki pan thai hiu te. We also have this program called Youth Alive Set Free. Youth Alive mo khang no tha hat le lung kham na om lo mun china Youth Alive that set free chi program khat kaneu hi. So Youth Alive is actually the health department program. Youth Alive chi tak chengina chamai to kisai lam program khat hi. But SAD or Set Free belongs to the youth department. Set free chi tak chengina khang no te in nei department khat hi leo hi. Set Free stands for smoking, alcohol, drug free. Oh, SAD chi tak chengina SAD set chi chenga sei nit mo lung kham sa me chi pen in ai zong ina to pen S a chi tak chengina zaten na smoking hina e chi chengina alcohol zu mo kham thei gui thei chi te hina D pen drug ma hina zatui za ha azang te mo to kham thei vi ve to te azang lo khang no te chi na ye. This program is actually a very good program because the Set Free is doing the campaign to the young people. Hi program pen atupi ma hina khang no te ading ina mare campaign sturana akibo hi e ading ina komban mission ichi da na mare zule sato akidia thozo non lo chi te kai hian It is to campaign to the young people that it's important to live a life smoke, alcohol, and drug-free lifestyle. Khang no te na zu za atom tam gui te kam te te zang lowa anun ta na anun tak the na ding karson na khat hi nun tak na khat hi. And then the Youth Alive will be another program that helps us so that if you are interested to be free from smoking, alcohol, and drugs, Youth Alive has a program to help you to be free from it. Nang zong hilaka khang no te zong ai ke zong na ikimi pa ma khang no te zong torani na gui thei kham thei to akipel nuam no mule hi program tung to ni na no zong suak ta thei hiu te. So Set Free will be the campaign. We will talk to people, and then Youth Alive will be a program where we help the youth. Set Free tak cheng ina khang no te va huwa va ho pi na hin chin Youth Alive chi tak cheng ina thap yak na mo. We have other programs too as well if you are interested. Nalung lut ule program dang jong kanai la yu hi. We have public campus ministry maybe not, but then we have here prayer network. Hitenga ai aring to ki tok pen na bang hiam chi la prayer network chi thunget khop na. Now, prayer network is the praying part or the praying ministry for the young people. Khang no te ading ina thunget na to na sep khop na mapan khop na ai hi. Every week on Tuesday, kar sim nini ni na at 7 o'clock, our division have this program called the prayer network, or what they call it, the upper room. Evening, 7 in the evening. Kar sim Tuesday ni tang nai sagi na khang no te tampitak ki mu khoba thunget khop na mina to pen sorry upper room mo in that tung tua kichi. Remember in the Bible, right? The upper room when Jesus after he washed his foot and then they had the upper room experience. That is what it's talking about. Okay, hitanga upper room chi tak cheng na to pai su len nung zui te ma de hun akitha ma de wina akimat ma de wina akhe sop sakhi do cheng ina khan de khala ka to na u tua lim ching a hi. If you are interested to have it in your language, you can do too also as well. No zong no pao to na nei no pule kinga hi. How many of you are joining the one that is actually from Myanmar? Mi bang za ina kor gam kor pao to akibor pen join nei vom United Prayer Break game re. If you are interested, I will contact my counterpart to share the link so that I can share it with you. All right. No zong na long lu le
Myanmar lam panina awai hom te kong na kon te kong pedinga to tenga kizom the ding hiu te. But it would be good if you can have one for your own church, because this does not require you to have a physical meeting but an online meeting. No zong no por pia ding ina atua min nei zaleo chin hoi zo ding hi pe e vapaya kimu ding hi masalo ina online tung tona kimu na ding hi. You can invite speakers from outside to do the devotion for you. Tua ding ina apolam panina to gending mi zong sam thei hiu te. The program should not be long. It should be somewhere between 20 minutes to 1 hour. Hi tua hun ben hun sao lo ding na minute som ni panina nai khat ki kar sungina man jiao ding hi. Okay, the other last project before I go, I would like you to look at what we call the Bible reading project. Hi tenga Bible reading project chi ka pai mai na tua kong gen nom hi. Now, if you are interested in our Bible reading project, it is to encourage our youth and children to read their Bible in their language. Khang no te zong na pang te ai zong ina amawi pao to ai lai tek tok lai seng tho isim ding thap yang na han thon na project khat ai hi. You can take a video of yourself reading at least one chapter in your language. No kam pao to lai seng tho sim ding ina to pen video ki zai thei video ki la ding hiu te. Once you do that, you can also spend time as a church or as a youth to study the Bible too as well. As ale no we khang no te sunga mare Bible study nei nai zong ina hun khat zong la thei hiu te. Because this particular project is reading the Bible and studying the Bible. Hi project pen lai seng tho sim bek tham lu na lai seng tho sin nyat nai hi. Because the one thing that is worrying is that not all of us spend time reading the Bible frequently. Lung himo pen bang hiam chila khang no te na lai sing tho sim non lo isim pa lo ding pen lung himo na hanga hi Bible reading project pen akibora hi. If there is any questions about all of these projects that you are interested in, please do tell us and we will help you. Azen na to project le program kongen te na lung lut om le happy na to ong contact la chin ko kong hu thei ding hi. And if you are able to finish the whole book within 1 year, there's one thing. Under the Bible reading project, we have actually a Bible journal that I can share with you. Bible reading project chi amare Bible reading journal chi na omina to pen ken ong hom son thei hi. If you are interested, I can get that particular Bible journal to be translated into your language. Analung lu le to Bible reading journal chi pen no we pao to let ina ong bor sak thei ding hi. So when you read your Bible, you fill up the journal, and when you fill up the journal, I will give you something. To journal seminar to tenga mare be lab ding omte be laban ne man theule no ading ina pa toy na hoi mama karong pe ding hi. It is a special pin that is given to any of our young people that has completed reading the Bible from Genesis all the way to Revelation. Pian chir na panina mangmu na dong asim kum khasungina asim khangno te ading ina special taga akipia. Is that pain? Pin. A pin, a special pin. Yeah. Pin mo mi ken pen angalo pin kat ong pe ding hi. Because that pin would tell that I have read the Bible from the beginning until the end. To pin pen pin mong mo kai hang ina to pin abu de pen bang yam chi le la sing to pian chi na panina mangmu na dong sim chi chep te na pin a hi. I want young people, my last word before I go is I want you to be very involved in this ministry. Kong nu siat mai na kong gen nop khadina bang yam chi la khang no te na hi na sep na te nong ki her wa no mama nong tat ding pen ong lung gor hing. The department that I'm holding is not my department. Kei kalet department pen kei ai tom department hiloina. It is your department. That's why it's called youth department. To pen no ai zo hi to ai manina khang no ki po na khang no department akichi ai hi. You tell me what you need and we will try and provide it for you. Nang bang kisam chi ong gen la chin
cô na cái sập bằng na công xích gió na đến công hụ gió na đến na công han chạm đến ngồi God bless. tập ban thứ ba ông đã hen. Alright, thank you so much. Okay, long na may. Khang no tia ding mo thoi thuman pha bek tham loina. Bangan pasien to bang chi ki job thai ding mo chi te ki pan thu tampi tak ong hom son siapa tunga long dam mama. Mang pa be gan non da ni ma swak vet ke na. Hena long dam mama I hun pen ye wa hun pen tua za hiding ina. Thu zak sang na pol pi lampan ai zong ina khang no lampan omle tua ahong hini. Ewai makai te mo mai kala ding hun se na gel na pulak na mo tam mo ke kok lai we mo. All right, lungdamma maile. Thank you, Pastor. Even though I can translate, but I cannot speak nicely. I don't know why. So that's all what I can say. Thank you so much. And I will. We have some like prayer projects once in a month, and then every Friday night we have Bible study, and then prayer meeting as well. So we are very interested. So maybe we try to contact with Pastor, and then we keep in touch. Lungdamma maile guai. Tuni hun temare I atak takabel I siapan onggen by hen la hun bang ma kise mai na nung karbang kiger pa lo chicheng ina I Tuesday akala ka kiger ki hin mo ai zong na nung amasa en zong se ne ina ayang se na bang pailo ong kinget tak jang kingen dana kai tak jang ong ki complain zer chi dan tak jang ina khangno lampan ina kitchen lo na te ong thei siamun la ai zong ina mare mailama ger na ine ile mare ahun lapa khangno makai te khenga zasak leng pe khangno makai te ri no ger na tampe tak nom ding tu ni bang mare siapa ri na ana hoi mama hina sia dener chi ma bang ina atugen ding te jong hoi mama onggen lo teng jong pa mai tampi om lai mo hina mai lama khan la khat ki thei siama hoi pe na por pi ading na ikar son to khop ding pen atupi mama le ilungut mama hi chi tonggen no menge hina mai hun pen mai kar pen no te ni mare no te ni hina nuten ni ewai hun pen nuten ni nute pa toy na la asanom ten mare hitenga tang kimpu tunga happy na to min ong piak sakun la sa ding pe mai Friday ni tak nai giat lapina mare la tai ding hi hang chi jong tua ong gen no mengai mo to khi zo cheng ina nute pa toy na nute thupit na thonggen sak ding na erda sia chin ngai hidinga to khi zo cheng ina khang no te lampanina drama khan mo piazat khat ongom ding hi to khi dot chengna no te le song piang na hun chi danina hoi penina ong ki gendinga lasanom dangai zongina om le itenga kimpu to ki zomun chi tong geninge iun te tom na lasanon ke ni ina mare tom na thu ke man ong en jaw ngai ma wanglen to pa pasion lungdam hi ung tunina ewai hunte ki panna kong thungen teong za nangman atop lo makai na hi manin lungdam nget ung hiun sunga kasimula sing tok te zongina kasagu la te zongina siapa onggen thu te zongina nangman ko te ading ina mailama kazat theu thu tang sangyat ta illa nangma gamlali ading ina akipekhenom khangno ong kibelap sangyat ta illa accept te daning apai zia ding kempe zong nangman ong siknyat ta in to pa nangman hiun te apat pana top long nong gor zo bin main lungdam ong kongyat ung den chen ka chen naring lam kim lam pamong kem yat ta in chin hun zo san nong zo pi sa hun te lungdam ko komle kana ilai hun te kempe no kut ko monoi so ko ngabi to pa pasiano amen okay lungdam ma maile
Hello. Cameraman te happy na to. Here, omay le mo. Man kisay pang nile siya te to. Siya ting all the pastor. Let's take a picture first. Oh.